Urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda ruri mu nzego hakomeje kurebwa uko zatera imbere bitewe n'uko kugeza ubusanga umubare w'ubushobozi by'abaganga ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura ari muto ugereranyije n'ibikenewe ngo hatangwe serivisi zinoze ku bazikeneye. Ni no muri urwo rwego kuva kuri uyu wa mbere mu Rwanda hari inzobere zaturutse mu Buhinde zije gufasha abafite uburwayi ku bwonko, ubw'imitsi ndetse n'indwara zifatira mu mpyiko. Nk'uko byemezwa n'uwaje ahagarariye iri tsinda ry'izi nzobere ngo buri muganga muri iri tsinda ni inzobere mu kubaga kuko bose basanzwe babikora. Aba baganga bose baje kuvura mu Rwanda baturuka mu Buhinde. Bose ni abahanga kandi bose banafite amavuriro yabo yigenga mu Buhinde. Ibi ni iby'agaciro kuba baremeye kuza inaha mu Rwanda kugira ngo batange umusanzu wabo mu buvuzi. Usibye indwara zifatira ku bwonko ndetse n'iz'imitsi zizitabwaho n'izi nzobere, Dr Theobald Hategekimana, inzobere mu kuvura indwara zifatira mu mpyiko n'imiyoboro ituruka mu mpyiko ijya mu ruhago ndetse n'udusabo tw'intangangabo, akaba n'umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Kaminuza ya Kigali CHUK, aragaruka ku barwayi ibi bitaro bya CHUK byahisemo ngo ku bufatanye n'izi nzobere zo mu Buhinde babashe kuvurwa. Ubwo burwayi rero bushobora kuba ari kanseri cyangwa se ari imiyoboro yazibye, noneho bikaba ngombwa ko ikora neza ikongera igakora nk'uko bisanzwe. Izo nizo specialite rero twafashe. Iyi ni inshuro ya gatanu izi nzobere zije mu Rwanda gutanga ubuvuzi nk'ubu. Ku nshuro zamanje bakaba barabashije kuvura abantu bagera ku 2,000 kandi kugeza ubu bose bakaba barakize nk'uko byemezwa na Dr Theobald Hategekimana. Ariko gusa kuvura gusiza inzobere zaje gukora ngo ahubwo baje no gufasha mu guhugura abaganga bo mu Rwanda kugira ngo ubushobozi bwabo mu kuvura izi ndwara bwiyongere. Debut Console Iradukunda, Royal TV.